lak widar rek no hadis in ɓetkander an umil mu'minina botta yona ya anin culitke butalayna ya anin culitke rek waxanga katare ɗo soxna len yenanti fane alayhi salatu wasalam ka tafagu naxa soxna umi abdillahi ya abdullahi aisata tarefa aisa radiyallahu anha qalat talay uya qala alayay rasulullahi otulero xenarog sallallahu alayhi wasallam ala otulero alayhi salatu wasalam ka talay uya man ahdasa kepa xu sosna fi amrina nambir in hadha kene maka andona laysa refe minhu afogataga fahuwa ten kat radun kata dakin keloten tala otulero alayhi salatu wasalam ka talay uya kepa xu andona a sosai na dini fane ka fogeer na te bu boba kat xanta dakne loten kon dini fane mom kepa xu ɓekna te ka andona fogre fukerogalul ina otulero alayhi salatu wasalam kang na mom wo ox nda kang na fogre fa dini darra kon jefof fananga wala api falanga wala falayof fananga wota dakin katel nda refke kana fokat kel na dini wala tafogta rawahul bukhari wal muslim riwaya lakas nene te taxtada kula wa fi riwayati li muslimin riwaya nene mom muslim reko atun nana aduna koy bukhari fa muslim de atuno nene ka talayte ya man amila kepa xu jef na amalan jef laysa to refe alayhi noten amruna arefan digal in fo woten kat radun kata dakin keloten riwaya nene muslimo atun danika de mbog mahna fa lingani tala otulero alayhi salatu wasalam kat ka talay uya kepa xu jefna jeffana andona kata fi an nda refe digal in manam fogre fuketulero alayhi salatu wasalam atna bu boba yit kata dakin keloten ba faxat kon dini fane mom okin wagete sosan xoxum tiga atinte bota fogte wala ta jabaneloten to refe ya kata tegin nuke tulero alayhi salatu wasalam a atna